Hello ma'am, good morning. Ngasi mo masih politik topik sina features of Indian Constitution ko. Ngarang koi kara classification kara tau ko classification ay hapet ying si ko classification da kram man tau ko to. Classification da koi na ide kari gomba yamna slow na ide constitution da evolve taragadi koi na evolved constitution ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ cumulative for evolved constitution ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ fast ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ enacted or conventional constitution ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯏꯕ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯅ written documentary ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ codified constitution ꯍꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ unwritten non documentary uncodified ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ Lord James Bridgesꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ amend ꯇꯧꯕꯗ difficult ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ rigid constitution ꯍꯥꯏ amend ꯇꯧꯕꯗ difficult ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯅ flexible constitution ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ power division of power ꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ national ꯒ regional ꯒꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯕ meaningly independent ꯑꯣꯏꯅꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ federal constitution ꯍꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ unitary constitution ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ national power ꯗꯨꯅ regional power ꯗꯩ ꯍꯦꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯪꯁꯟꯁꯨ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯈꯜꯂꯣꯅ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯄꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎ ꯁꯟꯇꯣꯛꯏ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯄꯨꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯉꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯪꯇꯣꯛꯑꯅꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯅꯤ ꯀꯣ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠꯀꯠ ꯑꯣꯏꯅ A B Cꯗ ꯑꯅꯤ ꯍꯟꯖꯟꯕꯀꯣ A B C D ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯁꯇ S ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨ adaptability brevity clarity comprehensive definiteness suitability stability ꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ features of Indian Constitution unique features ꯍꯥꯏꯔꯁꯨꯀꯣ Constitutionꯒꯤ unique features ꯀꯣ unique features okay features of the Indian Constitution ꯑꯍꯥꯟꯕ featuresꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯀꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ one of the ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯍꯦꯟꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ one of the lengthiest ꯀꯣ constitution lengthiest ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ lengthiest ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ lengthiest ꯀꯣ lengthiest
written constitution karigino akoina 1949 yana pass out matamda akoigi original se kya legi original da kari legi original da akoigi 396 article legi ko article adagi kadoga hara kanda parts tana akoigi parts tana 22 legi ko adagi schedule dana kano legi 8 schedule legi but hojikti ko now I tare ko recently asise kari da change tawage hara kanda articles approximately 470 hai tare ko 470 article da change tawage approximately ni ko kanaguma khara 467 hai bisu yawi ko 467 sa do amendment hadi amend tawgiba kakthakibado lokthokki taragadi 467 oideni kakthakibado lokthokta taragadi 470 oideni ko aduga kadoga hara kanda anauba hadi parts mari ma hapsalaga 25 parts sure ko 25 parts sure part sida su koigi part amadi lokthokre sidagi ko 22 parts sida part amadi lawre part ama 21 parts kada ngare part 21 parts sida kaya part mari ma hapsale 25 parts ko 25 parts lay husik aduga schedule mari ma hapsale schedule kya lere 12 schedule lere ko husik haja ke do sidagi ama minus tawre -1 ko aduga sida plus 5 ko aduga 25 ko aduga sida +4 toksalani adagi sida 396 tagi article kyam hapsalake hara kanda like addition toriba article masing se approximately 95 muk se addition tore aduga lokthokki bai tare article handokki bai tare ko remove tawgeba article masing se approximately 20 muk ni ko adudana constitution se scriptic chawre sijina takpadi kai marang you know reason why koi si lengdia sorry se kari marang you know na hangba matamda pakhumje kari yan pirake hara kanda one reason hai taragadi koi je geographically yam chawe koi so geographical factors hai tar koi lamje yam chawe dana ko geographical big hai tar ko geographical factors ma'am le yam chawa lam ko adagi diversity yam leiba ko reason se adagi reason atopa madana kadoga hara kanda akoi gi constitution se karai de sili ha ba ayam saruk se GI Act 1935 tagi sili ha 1935 tagi sili the GI Act 1935 masamak se article kya lega ha kana 250 provision le 250 provision label se sidagi silak paine copy tarok pagi ni yam sawi si ade lawam do yam saw taragadi adu masana tabni ko adagi constitution mi atai gidi constitution de mani manga hadi constitution se thamaga law or ordinary law de yam chaholle khoi gidi constitution je whole state kisu degi adi khoda mani USA de yang USA gi constitution se mai gi kano gi so adi state se kisu constitution na sangi le je adi constitution na ta ordinary law gi ta ko ado akhoi gi dedi ka dore constitution no hapsal ni single constitution ama ka kang law na hapsan do aduduna su yam chawi ni the single constitution adagi constitution semi remising se kari adi legal ni nga to ba ita law da yam na khang hai ba ni nga to ba ko dominant by legal practitioner or luminaries ko adi law and kanoda just kumba nga ta na oi aduduna kadoga hara kanda sisi yam chawi ni ko lingdi or se kari gino hangok taragadi adagi amo ani suba characteristics sing se ai kano
box khazalamge. Okay. Two suba characteristic ta ani suba characteristic ta kogi haidi source mayam amadagi lorema mase drawn from various sources so sibidi nga koina ngarang gi video dra keno koi nei na gare ko borrow tor element mayam am yawe na ko drawn from various ko various sources Dr. Ambedkar na kari haige kanda sise haidi akoigi sigi se kashu ikai ni ngai lete mingon gi borrow tor ko se kashu ikai ni ngai lete ko habidi in miyoy with the sanaga double rule high tare ko rules they already established or later ni adu jingdo copy toroga koi isagi oi jabo mo semdo ga kano to busi kai ni ngai kashu lete hai adone adagi blending to ba bidi koi gi kari blending toroga same gi ga kana blending between blending of rigidity ko rigidity from American Constitution do adugi rigidity dune and kanagi kano flexibility from kana British Parliament ki flexibility dune rigidity from America ne flexibility from British ne ani je loshal laganda same gi basu oil aduduna kadoge hara kanda yonko example da hoige article 368 se constitution amendment to se amuna kano special majority laine ko special majority hai se special majority kind laini adagi simple majority laini absolute majority laini adagi kano sigi article number 368 se natabida atopa constitution da maming matha semtokpa state ke boundary kari kana semtokpa adugumada article 368 se semtok adi sijinadra baw yadrini ba aduguma mayam ama layeba constitution je semtokna bona ba matamda adi special majority ga se yamna phangba wai do semtokpada yang wadoi natra dadi ado amu wadabra haragadi amu simple majority da amu semtokpa yaba mayam am ju yawe haibedi mafam adi magi article dugi matung in article masi di line semtokpa article si lu na semtokpa adugi matung in la toine haidi kano se aduduna ni mana haidi yamna su kandaba yamna su thottaba haise rigidity yamna kanba su nataba yamna fix oi gi su nataba yamna flexible oi ba badi semtok semjin yaba su nataba haiba ko aduduni ko for suba characteristic ta kedore ka har kanda federal system di lowe ba ko se federal system ha badi kaino state ko ge state ki power se tongana leizaba to masagi independent oina nation kanogi akogi union government ni power su tongana leizabdo mabani mak independent oina leinabdo amada subordinate tongna federal systems leidi lei akoi su leidana ko state sing je masa sana loi pa leidana ko union government na id union government su union government ki tongana leisaidana but tabata bu kadawe akoi india da twist ama ka hapsalan ni ko with unitary bias and unitary gi oiba characteristic khara ko characteristic khara hapchalami unitary oiba characteristic myam ama lei ko federal system ne hai se federal system bo haira taraga di nang na jing du se kai na kanda USA gi constitution se jing USA ko USA gi constitution se dum jing unitary haira taraga di British parliament se jing ko parliament se jing ado Seri yang se boko no Britain se jing sorry Britain se jing
Britain da leba mo zingo characteristic khara hai ko USA da leba characteristic khara hai ta USA da character federal system se characteristic khara lei kudamoina kare two level of government adi state su center da su government amamam leitro adagi written constitution koigi USA ki government su written constitution leitro adagi judiciary su independent judiciary leitro adi independent judiciary masa maksi su kadawa akoi kano dagi USA dagi akoi India na sila ineba natro mamang da tamgre da na boro to be elements in the yard judiciary independent judiciary si later ba federal system more da me federal characteristic khara ne basis mayam am lai ko federal characteristic se mayam am lai hayeng state center relationship ta ko tamda amu loina mo amu thorak ko aduga Britain da di single constitution and citizenship constitution amakakang lai ba akoi gi da su India da su single constitution amakak lai tro and single citizenship su lai tro single citizenship su lai Britain da su lai ko adu si unitary characteristic mi ko se adagi emergency provision se British tai loro pana tro adu emergency provision se si su unitary gi ni I mean emergency tar po matam da ka dawe state habam laite center habam laite center loi pai ga da mi na tra adu duni ma hai ni adagi residuary power of the center haidi akoi state ki state list lai center ki center list lai concurrent list aina state so center so anima paina ba adu lai adu ga lemhoba haidi adugi list to the su yaw da lemhoba sing do residuary power residuary sing se residuary power sing se center da long challe even concurrent list power da khara makai detail tawini center da ko adudana center na power unitary bias hai tar center da power khara yana pi federal system di oi center ka state ka se independent oina leini but tawada bu unitary ki power khara hapsan ba hai ni ko unitary bias hai badi adudani ko residuary power with center da residuary power da leba sina to characteristic ma'am so le any example na khara hyper ba ni ko sum gyan ta na mai ge features in understand tong na be wari ni ko five subada parliamentary form of government this is mai ge characteristics in the yamna phasaba form of the parliamentary form of government su amani ko characteristic features the British parliament ni koi da law is six subada karina kanda koi gi parliament adi posak ani ne ma lai se kari ai si mamang da su pandar rule of law da ko synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy yung ko judicial supremacy harap mo tab na kay ningsing ni parliamentary sovereignty harap mo tab na kay ningsing ni ay harap ke parliamentary sovereignty hay taraga di parliament se independent ya mo sa yam na powerful oy ba parliament na high graga di loy ba ko mai makha da am ta lai ta si karai da lai ga har kan Britain da lai ba ko British parliament ne British parliament ki power ni judiciary supremacy ay sa na karai da lai do na har kan USA da lai do ni judiciary supreme court na loin ka thap pe supreme court ki makha da kanam leite ko judicially supremacy hai ba ani sigi synthesis ai di kaino ani se punjil laga sem doi ne ba koi government se kamai sem ni yeng ji ko no ani se left right ani se lai ko so is na parliamentary kano do la se parliamentary supremacy do la se ko sorry sovereignty do la parliamentary sovereignty ko se British parliament lai do ni ko British parliament
aduga somna kandana judicial supremacy ko habedi USA gi Supreme Court ta leiri USA gi Supreme Court ko Supreme Court mo gi di Supreme Court na higher di lo ko aduduna adumai leiri ado sidaida moi si parliamentary sovereignty da su kari janai parliamentary sovereignty da su parliament na law sengi bese kanam ta na thingnam de ko adu hedi semtokpase yam wai haba parliament na sovereign oil leirani ko magi authority jam chawe adudo akoi India da leibra haidi kharadi leiba ko kharadi leiba adudubu kadawga hara kanda adi parliamentary sovereignty da di meaning je kaina hara kan constitution je mana amend tawbe ya ha constitution je kadawga mana constitution je irai line mana amendment tawde adi constitution gi mathakta mana leiraktoine constitution amendment je constitution se irai line amend tawge hai taragadi constitution degi kaino ma hani je constitution amendment doi tardi kaina parliamentary sovereignty parliament na kadoba meaning je parliament na is greater than koi constitution je mana semdokpada pangya da yaramina kadore parliament na constitution degi hena chawre ko parliament na constitution degi hena chawre adu the British parliament da leidoini ko ado sidaista minus ama tawthokre karina minus tawduse sidagi ko minus kadoba minus power of kapigre minus power of kapire kari minus tawroktiba kogi judicial review and basic structure di same yade ko but not basic structure akoigidi India da di kadawga hara kanda basic structure se minus tawthokraba aduduga akoi India gi oraktoine se hadi parliament na constitution ne chaw habado adudu yade akoi India da constitution da parliament na ngamdaba kharasu thammeba akoi India da middle part ne parliamentary sovereignty su natteba akoi se parliamentary sovereignty dagi khitang thaidaraktoine ba akoi se kaino parliamentary sovereignty de parliament na constitution ne loi ngambidoini parliament na semdok mamong semdok pa yadoini the constitution de amend tawba yadoini semdok pa loi yadoini yabado kari break khara phagre minus tawsan gre minus power minus khara pigre kari minus koi India da di nangna Britain da tawning chang tawba yarambado yadre parliamentary sovereignty do leitre akoi da di kadore basic structure di non amendment tawba yade hagre India gi gyan tai ko aduga hujiki do amuk samana na judicial supremacy do laksibako USA gi Supreme Court di kadawi due process of the law je chatnai due process of law na bu ai law hai bidi kano Supreme Court na bu hai ga di magi process so satha ga di kanam ta thingam ro even Donald Trump power kano thoi ni court mamanga la wa ngang ni ko due process se kaino akoi gidi Japan dagi procedure established by law aina ma hapsal e sta yan ta due process se da kadore plus kadore procedure established by law aina ma hapsal procedure established by law kadore akoi gidi due process of the law je chatna thre kari procedure established by law je chatna re ko procedure established by law je sanare aduduna kari ole akoi gidi kari ole judicial review haina ole judicial review ko hana kadawba USA dagi real form je kaino due process of the law hai je kaino ek law je semba khudingi Supreme Court adum yengdu ko Supreme Court na due process of the law ni haraga loinamak thingba yadoini
but India de du mu yahande Supreme Court na tawning chang taw badu yahande mana thingya ai taraga su judicial review haina magi khulai am khak lei adu khatang sijinaraga thinga kadau mi sine hai meaning ji yang gyan tare ko adu na India di kai haini mangon parliamentary sovereignty British ki parliamentary sovereignty ju laude judicial supremacy ju laude kari lawi India ki de constitutional supremacy or constitutional supremacy or sovereignty ama hai constitution India ki de constitutional supremacy India da lawi kaino constitutional supremacy ne judicial supremacy ju nate khoi constitution hena lui noi gi di noi supreme court hena lui dana USA gi di akhoi di constitution hena lui ko parliament British ke di British di noi parliament hena lui dana akhoi di parliament hena lui de khoi di akhoi constitution hena lui ko constitution jina supremacy oidoi adu dana mai middle part ne mid ne ma le mayai da ne so British ki parliament ki power de su lau daba judicial supremacy USA ki supreme court ki power de su lau daba animak tu mayai da lehen du ne khara lau thok lok shin tawra sem tok shin jin tawra ko gyan ta ni ko adu de gi adumai sem gi ne characteristics se 6 super characteristics se adu oi ko 7 super characteristics gyan ta ni ko si se gyan ta dra su kamen da ro aduga taraga su kamen da okay seventh the koi gidi integrated oye ko judiciary se integrated and independent judiciary se budi USA de la pani ko judiciary ngarang kana borrowed elements do phajana video je yengam taraga di dum khangni ko integrated or an independent judiciary harak taraga de koina integrated habdi kaino koi court se kamai tawe supreme court le high court le mathang da judicial magistrate bana nang la ani akoi gi kari kano high court ke makha da district session judge district session court kana ade district session court ke makha da magistrate judicial magistrate मैम am lai court ta koi gi kari khangde court ki su ai branch ki do judiciary nei na ko hꯧzik di kaw gre judiciary nei ko मैम am lai kan but tawada bu supreme court na ka dawe whole countries adum mana whole countries adum yeng ya integrated hai de dun ko supreme court na whole countries adum mana judicial idi kano taw ya independent judiciary hai de kan independent judiciary hai de kaino by characteristic USA de lor ki bodo kai hai ni fixed tenure fixed oiba or tenure hai di magi tawgada job tu gi magi chahi du chahi manga tawdam tara tawdam ka hai bade chahi hu manga bu tawdam high court che chahi hu manga bu so supreme court chu ko adumai na leibani ko tenure do am chu ka re akoi India ga ina 62 65 60 adumai lei na gi bani ko ai ka 70 chu lei gi bani adu amon remember tawdu ya ada fixed service adi service ki adi ai tawriba thabak se service ki condition leidana ko akoi ki condition se fixed oi bai dai paisa dagi oigera tolob dagi oigera tolob ka se kek na pirak to ni ko kek abedi comptroller auditor general of India adu dana pirak to ni kana dagi consolidated fund dagi koi gi adu dagi pirak to ni ko adu dana paisa ka tolob ka se koi gi ka ni pa tolob se bab constitution de yarok to ni ko to moi tolob bi na bai se constitution de yarok to ni semdok ko ge yarok to ni ko constitution ki schedule number 2 the yauding adagi number no post retirement to I see the CAG charges all expenditure moi ge expenditure ko dimak se CAG na charge to
हाइबदी तोलोब से गवर्नमेंट पी तारगदी इंडिपेंडेंट का ओइरोयबा को constitution na direct pihan bini no post retirement or matung da thaba am da atopa thaba am da changme ade ko except the national human right commission gumba adu gumba natana khara lei thabak changme aba atu amuhana practice tawbadi hanre ko adi law gi in terms of sigi high court supreme court case da mu thabak se law gi ta ga amuhana just oiba yadre ko separation of judiciary ga executive का separation तो बस judiciary and executive कांगू का judiciary का separate तो थोकता है अगर दी इंडस्ट्री independent होए सवे ले रहे eight शुबदा characteristics the fundamental rights याओ या कोई के fundamental rights मखल क्या ले कोई के fundamental rights मखल क्या ले fundamental rights मखल मोये the group तारुप ले को 6 group ले दो तो तम मखनी मथां तम मसे को कोई मथां तम से fundamental rights ले DPSP है वे directive principle of state policy ले directive principle of state policy मखल क्या ले मखल दो constitution ना खायरम दता रहा सो कोई मखल अकुम तुम ना तम दोई है socialist अदेगी गांधीयन को अदेगी liberal intellectual का है ना intellectual adagi 9 10 subada fundamental duties sisu kogi fundamental duties क्या ले कोई fundamental duties क्या ले तरामा कर ले को 11th अंदुका कोई जो secular ओइबगी constitution दसु मैमम यारम ने को CCI preamble नहीं ना दसु तब रखिनी अदो secular state अमने ना कोई से दो कोई इसागी secular उइसबसे यदि secular से कोई negative secularism ना ते कोई positive secularism ने article मैमम यार को like preamble दसु यार कोई secular ओइबा country ने है से को अदगी 20 article number 25 तक 30 अदाय बो दुम याव को constitution दा हदि कनो तौन 28 फो और माले 30 बो दुम याव अदगी article number 14 15 जुदुम equality discrimination अदु तबदो अदु जो religion अदु याव नि को 12 universal adult franchise हदि अकोइगी adult खुदिमा कदोबा adult खुदिमा बहुत हदा बया हन बदो को universal adult franchise सिजना कोई हाना 21 years और में I think the one गरे 62 सुगदरा अदु the one गिम दाई का को constitution amendment अदु निजिंग अदु अदुगा सिदा article 320 कोई universal adult franchise से article number 326 ता यावे को article number 326 okay 13 सुबदा कोई single citizenship ले कोई single citizenship ले को single citizenship से article कर मतलब पन mention तो है article number 9 ने mention तो बनी को हाइडी foreign दबु चला बदे कोई क्या citizenship से foreign की any foreign country में की कनो citizenship लो मतलब ना कोई की Indian citizenship जो कक्की दोइनी को article number 9 है तो अदेगी independent bodies में आमम से ले कोई constitution दा यारम इसे independent bodies में आमम की खुदा में ना है constitution ना पीबा body सिंग से कोई constitutional body कोई को सीज मरम दसु चैप्टर चाव तमकी को ECI को Election Commission of India को Controller Auditor General of India को Union Public Service Commission मैमम ले को independent body मैमम ले 15 emergency provision जो कोई unique features देखो
कोई emergency क्या ले emergency मखल अहुम ले को article number 352 से ना अदे national emergency नहीं को national emergency से मैं अनीदा तो हंबे आए हदी मबालम देखे लान तक्सलाबा नत्रगा internally irang horaba adugumada ko adagi natre haragana 356 koi manipur da jik thamis 356 president rule PRPR ko natre haragana 360 sisna koi gi financial emergency paisa gi fivam sola kanda law emergency ko okay emergency provision sisu laire and article number point number 16 da kari khoi gi 3 tiers of kari 3 tiers of government le 3 tiers of government se kai no tier of government union government ama le ni state government ama le ni panchayati municipality ha ba ma le ni municipality ko okay adegi sina tabada koi gi kano da 97th amendment hai tare ko 97th amendment ta hapchan giba koi gi cooperative societies sisu koi gi unique features ni ko cooperative societies so koi indian constitution me yaw ko adamain ta udana sine magi unique features or koi gi constitution gi features me am jing do ni ko sisina features of the indian constitution hayeng by khada unique features anga taragadi maru iba main oiba masai gi the features na ningsing ba point phaja ba sida da yari ma'am jing se ko adi si jing se local ga ano to ado question je sigi maram de yam hangbe lai ko koi india do oiba india gi oiba indigenous element khara hayo ga har taragadi indigenous element ma'am yaure ko adi koi india gi oina di koi gi kano da gi mingon de lawrak taraga so koi gi cooperative societies kumba ko si panchayati kumba adagi single citizenship kumba secularism kumba ko adagi even koi gi kari hani sigi ju adi middle path daga la helis synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy ka adagi federal system with unitary vice siso koi unique features na tani ko adagi asiguma ma'am ni khara pallaga dum ibi ai adi indigenous element kari kara ai question hanga asu okay next koi criticism adi akoi indian constitution je mina khara adi kari criticism de dum akoi su khanga mani adi sise kana tawi tawde haina koi gi indian constitution se phajai habagi criticism ma'am lai ko maru aina pallabada koi gi first point da borrowed ma'am tore borrowed constitution ne ma'am la nei ko borrowed constitution adagi gani carbon copy ne carbon copy of kari government of india act 1935 sisu ne ngasai 1935 tigi silako ma'am do ya no 1935 ta 250 koi gi provision lay 250 provision lay do ma'am sila mani ko de 250 provision do ta takatana sila mani adu de gi su koi gi constitution do su yam sawi ni ko indian id atopa country me ande ke silala ni na masije indian constitution mandre sin ko un indian malisi un indian or anti indian anti indian haidi kone silija mana british ki constitution de ni na british de ko anti indian ni na ade sille na ko adigi gandhi na haijaramba ko gi matam de ni ko hujipudi khara hape cooperative societies or koi gi kano se
ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯇꯤ ꯔꯥꯖꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯔꯨꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯅꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯝꯗꯦꯗꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯇꯤ ꯔꯥꯖꯁꯦ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯗꯅ ꯍꯥꯞꯄ 74th amendment ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ municipalities ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯇꯤ ꯔꯥꯖ municipalities ꯍꯥꯞꯄꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯞꯇꯕꯒꯤ ꯒꯥꯟꯙꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ elephantine size ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ lengthiest most ꯍꯥꯏꯗꯤ most lengthiest written constitution ꯒ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ 8 ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 128 ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯁꯦ 138 ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯨꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ 470 ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯩ ꯂꯣꯌꯔꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯗꯥꯏꯁ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯄꯦꯔꯥꯗꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯣꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯌꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯣ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Indian constitutions ko Indian constitutions Indian constitution idi magi parts and schedules ko parts and schedules ko magi parts and schedules simune ne ko Indian constitution ki parts and schedules part kya le si nahi na ji ga da koi Indian constitution ka mai pa ne koi part si ka mai le Indian constitution hierarchy lyric amani mo kai Indian constitution lyric se mai content yaw se ko adagi mai chakhum khai phasan pali content yaw se koi website ama hajarake legislative.gov.in haibra kaino ma haibani ko legislative haibra legislature haibra adugi dada chango aduga Indian constitution 2024 bawgi update tawwa ama lerangani adu download tawro English ki version na ko aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯕꯣꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗꯀꯣ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯚꯔꯖꯟꯗꯣ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯥꯔꯊ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯚꯔꯖꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯕꯣꯠ ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯐꯪꯕꯅꯦꯕ download tꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯄꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯍꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯕꯜꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯣ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯂꯥꯁꯇ appendixes ꯀꯣ appendixes ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯀꯣ
ahamba page to preamble legrani na ko content jima content jina ahamba page 1 2 3 adai da legrani content je phakalani dudagi preamble la preamble dagi he phakto baga inang ka solution ja hawrani ba dudagi part aina leini part ma'am am leini parts kya leini parts koi husik hai ge do kya no parts 25 ni ko parts kun manga leini parts kun manga je maming kamai na thon ge parts kun manga se koi na maming se smile thon le koi gi one Roman number 1 ko Roman number 1 Roman number 2 kan adagi Roman number 3 kan ko adagi smile thon baga su le ko smile sakidoi adai da marakta koi gi smile ga thon baga su le hedi adi kano se part kano di kaktat kreba ko koi gi part number 7 je kaktat kreba part number 7 je this is ko deleted part number 7 je di kadawa deleted tawgreba mas adagi kadawa hara kanda atopa hapuk pa haitane edition part mayam am sa hapsale be edition part karam hapsala kya kana sigi 4a haina ma hapsale ko pabasu parts 4a na pani ko adigi parts 9a na maga su hapsale ko adagi parts 9b na ma su hapsale aduga last parts 14 ko Roman number dani idani 14a na ma hapsale kya na moi hapsale ise 1 2 3 4 hana kaya le me ba 6 Roman number me ekta 1 2 3 24 book sakidone ko aduga 24 book sapesida na sorry 22 book sakidone 22 sida kadaba ngasagi 7 je logthokrani 7 part number 7 je logthokrani aduga moi mari se hapsalak toine ngasai 22 lerambadagi 21 amu la ani dana part ama logthokramina 7 je logthokramina 22 dagi 21 la ani 21 duda ngasagi sigi mari je tinjalaga 25 ko aduduni ko adugi mo dani part je smain hai doini part ki hek mathang da leide se part hairaga mathang da leide se kaino hairaga di chapter ne chapter je maming je kamai thon gai kanda chapter hairaga dum hai chapter 1 ka chapter ko chapter 2 ka na smile le Roman number dan ko maso chapter 2 chapter 3 ka na le ado akoi gi article ayam da loi leite ko not in hadi parts hai tare ko part 1 da chapter leibra hai leite part 2 da ju chapter leibra hai leite part 3 da ju chapter leibra hai leite akoi gi chapter se part khara da katane like part 5 kumba da ko part 5 ta chapter manga le part 6 da chapter taruk le ko part 11 da chapter ani le adumai chapter hai de tumai le tu ni ko adi chapter hai sina kadoga kanda part khudimak tadi leite adu part 4 na de part 5 6 11 12 14 18 17 sorry 17 da hojiki chapter jing jale chapter moi manga le be taruk le be ani le be mari le be adumai na chapter ko chapter smile le ge doini yan ta ni ko chapter loire chapter loire kanda akoi chapter khudingi chapter na traga su part khudingi article le ram ju yaw kani ko not compulsory ni chapter de ado article mathang le ram ni ko khudam mai har se part 1 da article kya am le article mari le article part 1 da article mari le article sing se maming kamai thol article se article number haraga smain thol le article number 1 ka article number 2 ka ko mai maming hai ko article number 2 ka adegi article khara amasu like example da ko maming je amendment or article hai ta amendment or article amended article hai ta ko hapchalak ba hai ta amended article khara like koi gi 43A ka article 43A ka ko sigum je amend tor ini article 43A ka ko article 43B ka ko
hadi sise article ni but tawadu article se hapchala ko idune hadi 43 44 ane legre marak tadi hapning ni ise ko 43 44 ane legre marak tadi hapning ni bado 43A 43B har hapchan doine meaning ti kyan tai ko sidai da aina article 1 article 2 sida marak sida aina amendment tawning se aina article 1A har 1B har amendment tawi doine marak ta hapning da adana article se article 1 2 3 ane dumai chacha base karai da loi article number 374 adai da loi bani ko 394 374 adai da loi bani 395 or man sise 395 adai da loi bani yung ko aswai sa da kada 395 adai da loi bani aseng ba da di original da 395 da loi ba se ai marak ta ma hapsan ga article hu je kya le 470 le cha article yung 395 masing da di article 1 2 3 har ga 395 ko le doine but tawadabu article tasing original masing da din sagi 43A 43B gumba ko article marak sida hapsan gi ba ko adu gumba me ama hapsan gi bedagi masagi article masing je pulapun 470 oidrine ko yamadra du de adagi article gi ek makha da clause ne clause ai se clause ko article gi ek makha da clause ne article ama leibase sida article 1 har clause ne article 2 gi mai makha da clause ado article 1 da di clause aseng gi di leite ko article 1 har article 1 dum le 2 da su leite 3 da su leite clause 3 da di leiba male khudam mai har se example ama ka khai gi ko article ama ka pirase ne article 9 article 19 se am example pe nu ngai clause se ka mai ni ge har kan da koi gi swai in roman number 1 2 3 se da ne bracket masana kon ne 2 3 mana example ama ka hai ke article number kari article number 19 freedom se article number 19 gi magi kanu se adi smaina roman number 1 sorry roman nate okay 1 2 ena lai ne mana article number 19 gi se article number 19 gi se 1 2 ena lai ne clause ne si ba ko na kai ko we smai har ka ne clause maming hai ba ta de koi kamai hai ni ko ye article number 19 hai na clause number hai clause hai clause 19 1 hai ni clause 19 1 da ko so na tra so article number 19 clause 1 da ko article number 19 clause 1 da hai doine e ba matam da na kamai e ni si se e ba matam da na 19 1 and e ni kan da ni ko ade article number 19 gi ma gi clause ani nei ni ko adu ne clause ai se adu ni clause article number 19 clause pa ba da na smai na hai ni article number 19 clause 1 e ba da na 19 1 and fine e ni adigi clause ke makha da lei se kaino har ga di sub clause ko sub clause se koi gi kai ai ni sub clause me am le kudam mai na har se sige 19 1 ham se 19 1 gi makha da a b c d e f le adu e ji lok thok re ko a b c d e ji lok thok re f ka ta na ha re e ji lok thok re yeng se ko yung ko article se de yung se maming to kamai i ni a bracket masana ko b c ko d do smile lai doine article 19 le ko adu do ga se is a clause 1 le adu do ga smile lai doine a b c mana lai doine adu ga clause number 2 na smile lai doine yan na ni ko article number 19 ha ga pa ba da kamai pa ni si kam pa ba da kamai pa ni ha ga di how to read article
19 closeก็ close 1 subclose A ให้ปาดไปเลยแค่ไหนก็ article 19 close 1 subclose A ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯏꯕꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯅꯤ 19 1 A ꯑꯅ ꯏꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ subclose close article ꯈꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ compulsory ꯑꯣꯏꯗꯦ close ꯁꯦ ꯈꯇꯪ close ꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ subclose ꯈꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ article ꯗꯤ compulsory ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ chapter ꯍꯥꯏꯗꯤ chapter ꯁꯦ article ꯀꯩꯅꯣ parts ꯈꯔꯗ ꯈꯇꯪ ꯂꯩꯀꯣ parts ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ parts number 5 6 ꯅꯠꯇꯦ 5 6 9 11 12 ꯀꯣ ꯑꯗꯩ 14 17 ꯗ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ parts ꯐꯥꯕꯒꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ schedule ꯐꯥꯕꯒꯤꯒ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯁꯨꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯖꯔꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯟꯅꯁꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯍꯧꯗꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯅꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜꯅꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ 50 ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ 50 ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯕꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯗꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯕꯜ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ constitutionality constitutional morality ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯁ 50 ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯇꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ article 1 2 3 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯑꯁꯤ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯥꯏꯐꯥꯎꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒ ꯃꯊꯪ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ